Sveiki gyvi, gravel mėgėjai ir mėgėjos. Šiandien pavaduoju Antaną, nes Antanas užsiėmęs organizaciniais dalykais. Šiandien pas mumis gegužės 23, dėdė pjauna žolę, triukšmas lauke, važiuoju į ant gravel renginuką Putoja. Tai laukia social spinas, laukia crit traselę kilometro. Pasirinkau šiam 5 km atstumą. Manau, kad esu pasiruošęs. Tai orą žada nuostabu. Dabar pas mumis 13 laipsnių. Sušilti turėtų iki 21. Visą dieną saulutė, vėjelio beveik nėra. Žodžiu, pusryčiams iššoviau kapoto avižų košės, banano, susitepiau grandinę ir važiuojam. Putoja. Sveikas, Antanai. Labas. O Lukas? Lukas. Vyrai nukrovė stalus. Gerai. Pasiruošęs? Suks kilometrus. Check. Labas rytas, sveiki gyvi gravel nuotykių mėgėjai. Ir mėgėjos. Labas rytas. Krenta telefonai. Sveikinam visus atvykus į Dūmų terasą, į Putoja X Social Ride. Važiuojam gražiai, važiuojam tvarkingai, šypsomės, bus fotografas. Nu ką, startas duotas, lekiam. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. 30's my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Taking that tug out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is do it, no way around it. I'm 40, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always up like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 go. Get up your phone, can't sit at the green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no Brennan, have they the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about Bennett. When they too lazy, they talking like critics. Why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the password, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with the nearest, I'm spitting that flame. I'm about to cycle like kid at a doing them hills, we running up. Hotel bar after the gig. Something to sip and getting drunk. For the case, so baby, we gonna dip. Was I bad in my apartment? Started hitting the target. Started flooding the market. Started moving smarter until we wrote about the garden. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Go, 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 go. Kas nutiko? Eina savo kaip koks traukinys, garvežys, ūžia. Viskas gerai, važiuojasi gerai. Šok.
Varykit grupiai, bus lengviau. Eilute. Pauliau, greičiau. Nuvažiuok į galą pabūt, beveik vienokias emocijas. Gal vyksta darbas? Keliam grupę gal? Nublemba, Paulius intrigavo. Galvoju, gal nuvaryti galą, pasižiūrėti, kas ten gera. Gal kažkam reiks pagalbas, nes šiandien jaučiuosi kažkaip žiauriai gerai. Tai manau, net galėčiau kažką ir ant rato privežti, jeigu prireiks. Oi, kaip dulka, kaip putoja. Marti, turi pridėk. Davai. Gulintis. But I'm shining so bright. Don't come and try to share some of this light now. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like you. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. And you know we ballin' all winners. Ну то шаля ты 10 баллов. Вау, gražu. Yra techniškų vietų. Šukas gerai. The vibe's too strong. If you don't know how to move, then we moving on. Ain't no way rhythmic feet up in this place. If you can't catch the feeling, then get out the way. I've been reeling and fish from the lake. They keep saying I'm down to earth, but I'm really out of space. All these women aliens, super foreign, so excited, hop in the Mercedes Benz. And I got them crushing like ice pouring above. It's overflowing on us. You drop it, then pick it up. I think I'm falling in love, but shawty, this isn't what you probably thinking it was. It's a vibe out, pulling it for the weekend and such. You gon' find out once you come on and bring me that up. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Grįžau. Keep coming with it. Place your bets Grįžau. on us. Get your money and flip it. O. Buvo gerai. Aha. Dirba, ofisiukė. Dirbu, su kalbu su tėvu. Su tėvu. Davai. Na ką? Važiavo? Pagaliau. Kiek vasarą? Tai kur ta maitinėlė? Eina tau. Pavėlavo. Baigėsi renginys. Mes ant 30 važiavom, ta prasme. Ja, ten iki palapinės ir nuvažiuosi. Šeiminiškai, galima? Visiems galima. Ant rato. Mes pradėsim kaip debilai, nematysim. Tai kol žmonės suprada, mėgaujasi, nesalų Vytautų. Štai, prie Silkelio, prie starto, pasirodėm, tai yra grupė ir visi. Be starto protokolo, be procedūrų, tiesiog važiuos, matoja kaip nori. Tai Godspeed visiems, jūsų tenais laukia visi kiti. Daugykis, 100 kilometrų jums. Ori priekį!
Gerai. Oh my God, kiek jūs O, tortas išarta net 2 vatai. Nu ką, 60 km jau nuvažiuota. Rodo, liko porą kilometrų iki finišo, kur laukia grylis. Vėl keikiai, nealkoholinis, muzika, šokiai, pokiai. Ai, dar prizai. Tai varom. Tai ką? Susitiko abi grupės, ne? Taip, Puiku. koks taimingas, kaip surežisuota viskas. Perfekt, ta prasme. Ir jau Wow. Šaunuoliai. pradedam atkalt, Kas mato šviesoforą, praneškit. Šalygatviais važiuokit, kur čia pirmas, antras, iš tikrųjų, šiais metais, tai Arnoldas Makalkinas! Arnoldas, bet ne tas. Arnoldai! Ką? Kur Makalkinas? Gal užteks Arnoldo? O, Arnoldo užteks. Tai ką, viskas. Šiandienos raidas baigtas. Viso gavosi 80 km. Jaučiuosi vidutiniškai pavargęs. Tempą palaikėm gerą. Pats renginys super duper. Viskas labai gerai suorganizuota. Buvo ir atsigerti, ir pavalgyti, ir vietos, ir geras oras. Tai kritat karpoju, turbūt supratau, kokią padariau klaidą. Ogi kirtau starto vietą dar prieš startuojant. Nes, atrodo, sukau tikrai žiauriai gerai. Bet atvažiavau per minutę ir 6 sekundės, vidutinis 29. Tikrai ne, tikrai 30 su kapeikom turėjo būti. Yra kaip yra, pats kaltas, nežinojau. Tai va, šiandien tiek. O laukia naujas epizodas su naujais ratais, žodžiu. Nusipirkau naujus ratus, neišduosiu kokius. Tai laukit naują epizodą. O šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate. Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't come and try to share some of this light, no.